Bwana sifiwe sana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice bitatu umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Hanyuma Patrick bamuheze microphone asome muri Mariko ibice 10 umurongo wa 48 wonyene. 48 wonyene. Nanjye reka nsome muri Yakobo ibice bitatu umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Yakobo ibice bitatu umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Urwo ni rwo dushimishamo umwami data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu yaremye mu shusho y'Imana. Mu kanwa kamwe hakavamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Ni ko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'amazi meza. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Mariko igice cya 10 umurongo wa 48 wonyine. Bibiliya yavuze ngo abantu benshi baramucaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Amen. Dukomeje gushima Imana. Abantu bose mwegere kandi Imana iduhana umugisha. Uyu mugoroba muri ya continuité y'amasomo yacu turi kwiga, ejo twaganira ibintu bibiri umuntu yakora mu gihe yabuze icyo akora. Kwicambere ari ukwita ku byo usanganwe, icya kabiri ari ugushirizaho gutakira Imana hagati y'abatifuza kuyihamagara. Mu gitondo kuba tutabanye twaganira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo impamvu 6 zatuma tubwiriza ubutumwa bwiza. Uyu mugoroba nifuje ko tuza kusangira rino jambo dusangaho barya abantu babujije Baritimayo ngo nareke gutaka. Niyo mpamvu topic yacu y'uno mugoroba ivuga ngo amagambo 10 uwizera adakwiye kuvuga. Amagambo 10 uwizera adakwiye kushira ku rurimi rwiwe. Amagambo 10 uwizera wese adakwiye kunyura mu kanwa ke, adakwiye gucisha ku rurimi rwiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Amagambo 10 uwizera adakwiye kuvuga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana yaraturemye turema mu ngingo nyinshi zitandukanye zigize umubiri umwe. Hejo twarabivuze ko itorero ari umubiri wa Kristo, kandi uwo mubiri ufite ingingo nyinshi. Hari izigaragara hakaba n'izitagaragara, kandi kenshi ko izidakunda kuboneka arizo zigira umumaro munini kurenza iziboneka. Mfite umutima nkagira n'ubwonko, byombi ni byo muyobozi w'umuntu, ariko byombi ntibiza biboneka. Kandi umunezero w'umutima n'umunezero w'ubwonko ni ugukorera hataboneka. Bityo ngo nihagaragara hano neza biba ari ikimenyetso cy'uko bitagaragara nabyo bimeze neza. Kuvuga ngo abari ikimenyetso cyiza yuko nibitagaragara biri imbere, birimo bwa bwonko, birimo na wa mutima, byose nabyo bimeze neza. Kuvuga ngo nubwo bya bintu bikorera imbere, ariko nanone bitwerera ibiri inyuma, hanyuma ibiri inyuma bikarushirizaho kugaragara neza, kikaba ari ikimenyetso cy'uko bitagaragara nabyo biguwe neza. Nayo mpamvu Imana yaremye abantu bamwe bagira ingingo zikomeye ariko zigomba gukorera imbere gusa. Ukuvuga ngo hari abantu baremwe bameze nk'umutima, hari abantu baremwe bameze nk'ubwonko. Batuye muri twa ari ubwonko bwacu, batuye muri twa ari imitima yacu. Hanyuma bakwiye gukorera imbere gusa, tibakwiye kugwanira kugaragara. Kuko nibarwana bashaka kuboneka, umunsi babonetse bazapfa. Kuko ubwonko umunsi bwarwanye n'umutwe ngo burashaka kuja hanze, imvura umutonyi ni wituramwo, ubwonko buzasandara, gupfa kwabwo kuzoba kwageze. Ariko imbaraga zabyo n'ubugwa neza no gukora neza no kurushirizaho gukomeza gukora neza, no gukorera imbere hanyuma bugatwerera inyuma, inyuma naho bakagubwa neza.
amen. Amen. Ariko rero zimwe mu ntambara dufite nuko benshi bakagombye gukorera imbere, nubwo bakora ibikorwa bikomeye nk'umutima, nubwo bakora ibikorwa bikomeye nk'ubwonko, bagomba gukorera imbere. Ariko intambara dufite muze nuko ubwonko bukeneye none gukorera hanze, nuko imitima none yayivuga ati twebwe tuguma mu mubiri turaje hanze. Tubabona ko Pasteur wa Sovent, tubabona ko microphone nyifite mu kuno kuboko kw'indyo, kuno kw'imoso ndi kwarambiwe. Kurana kwarambiwe se? Ti kurambiwe kandi nti kwa kuvuga ati yewe gira vuba nanje usingirize. Oya? Ufite ukwa nuvuga ngo nubwo ukuboko kw'indyo kwa kuruha imvune ntiguma ku buryo gusa. N'imoso nayo iravunika kuko icavunye imoso kiba cavunye n'indyo. Hanyuma umunezero w'imoso ni microphone nishaka itindi ndyo, ariko nanone umusaruro uza gutangwa uragera no mu moso. Ni nayo mpamvu kuva mvutse mfite imyaka 30 ni kareka kwivuga mutaza kumenya aho ngeze, ariko nanone kera mwahame mvuge ngo amen. Kuva mvutse nje ngunda gukoresha indyo, harana bakoresha imboso. Kuva mvutse rero nzandisha kuno kuboko kw'indyo, kandi abagabo benshi b'abanyamurenge bakunda umutsima birumvikana, sinje njyenyine. Ukunda guza guhora kumanyura kandi umutsima ushyushye, ariko nti kurasiganya estoma ngo kuvuga ati estoma sizoza guma gushya none gana ngo nimara nkoherereza viyo ngiyuba ngwino nawe uzumanyura kuko nubundi umutsima ni wowe uzutindamo. Isiko kuri nuko ukuboko kuraguma gushya, ariko bwa bushye bwabwo ntigusiganya estoma nayo irategereza ushye unyoherereza kuzuzanya bizivuga ngo ko muri babi mukaba muzi guheza abana banyu ibyiza, ngo jewe so uri mu ijuru sinzarushiriza kubaheza ibyiza. Niba imibiri yacu yingiyi igisinzira n'ikinyabyinshi irushirizaho kuzuzanya bingana gutya, muratekereza ko itorero twagombaga kuzuzanya bingana gutya? Mubiri wa Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukuba kuza gukaraba habe nubwo amaso azabona tazatora. Amaso azabona ifaranga hano imbere, ariko ntagira ubushobozi bwo gutora, nukubona gusa. Azabona agahita komunika amaguru uti nawe maguru njewe nabonye, ariko kugenda si ukwanje nawe genda. Amaguru yahagera agahita abwira amaboko uti nawe toraga njewe nzangenda, ariko gutora sinzantora. None unamaga nawe utore. Mugongo ugahetama ugatora, ibintu byose bikagenda neza. Ni ku itorero ryagombye ngo bakora function. Kuvuga ngo hari abantu bamwe bameze nk'amaso bazoza babona gusa, ariko ntibazotora. Hari abandi nabo bazagenda gusa, ariko ntibazovuga. Hari abandi bazovuga, ariko nanone ntibazotora. Nukuvuga ngo Imana ishobora kuyara kuremye ari wowe maso y'agasorwe, ariko nta kindi kintu ushinzwe. Wowe ugomba kutubonera, hanyuma undi nawe yaremwe ari amaguru atugezaho tugomba kugera, hanyuma hari undi nawe waremwe ari amaboko amanyura umutima cye azogumashe gusa. Iwe azaba akoropa kugeza agiye hanze, azoza akoropa gusa, akorope kandi ntagasiganye abataza bakoropa. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Uko ari abantu baremeye gushya gusa, bazoza baduhire baguma bamanyure badukoropere baduhanagura intebe natwe tuze tugaramemo gusa amatwicara tushiri kuguru hejuru kundi. Amen. Hallelujah. Mwijambo rero turi kwiga hejuru ya Baritimayo, mugihe yahamagaraga Yesu, hari abantu benshi bamubujije. Niyo mpamvu twavuze ngo tuganire amagambo 10 umuntu wese wizera adakwiye kuvuga. Ururimi rwacu ni zimwe mu ngingo Imana yaremye muri izi ngizi z'umubiri wanje, kandi rurakomeye cyane cyane, niko Yakobo yavuze. Rurakomeye cyane. Mbabwiza ukuri, ikimenyetso cereka ko uzuganira n'Imana witonze n'uburyo uganira n'abantu witonze. Kuko niba ushaka kuganira n'abantu, ushaka kuganira n'Imana iri hejuru kugira ngo ikumve, uzobanza umenye kuvugana n'abantu bo hano hasi. Kuko niba ushaka ko hejuru hakumva, banza hasi hanze wakumve neza. Hari abantu bataza batonganya Imana, ariko bazatonganya abantu. Abantu Imana niyo yabaremye, kandi ikimenyetso kureberaho ko wayitonganyije cyangwa utayitonganyije ni uburyo udatongana n'abantu. Amen. Amen. Vango
iyo wahuye n'umuntu ukamubwira nabi ukabwira Imana neza, Imana izikubwira ko kurambesha, naje wambwiye nabi aho kuko birizi ivuga ngo ntawobesha ngo akunda Imana atarabona, ngo ariko yanga mwene se baturanye. Ni ukuvuga ngo perezida w'abanyakinyoma uhagarariye urubuga rw'ababeshi ni umuntu uvuga ko akunda Imana, azabwira Imana neza ariko akabwira abantu nabi. subiramo. Nuko ngo kera wumvishije Haleluya. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Abantu babesha Imana bazi kuganira nayo neza, iyo bayisenga, Mana data wa twese uri mu ijuru, nukuri uri umugabo w'abagabo, uri umugabo, uri imfura. Kwanza ntekereza umuntu uzabwira Imana ngo ni imfura gute? Imana niko gukompara intare n'imbeba. Cyubwira Imana ngo Imana ngo niyo mfura cyane kurusha abagabo b'abanyamurenge. Ni ibintu tugereranye. Niko ko uhura n'umuntu twamuga ngo nono ngo mpuye n'imbeba ngo iri hafi kungana n'intare. Ukabisha. Ngo neza neza ngo yakandagiye ikiraro. Ngo numva kigiye gukunduka ngo nkuko intare yo ikandagira. Imana yarenze kuba imfura. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ari muri ibyo bitwa Monishi yaravuze ngo elimu yako ngwiko mbele miaka 1000. Usikuntu yaravuze yabuze uko avuga, aravuga ati wowe teknolojia yabuze iri imbere. No akavuga gusa 6000 ariko niko kuvuga ati yewe mbuze uko mvuga reka basi mfai kuvuga 6000. Uko nanatangaye tubona no Bibiliya yitwa harimo itangiriro n'ibyahishuwe cyangwa iherezo. Nuvuga ngo nta kintu na kimwe cyenda kubaho kimpanuka ku Mana, nta kintu ca nouveauté cyenda kubaho, cyenda kuremeka ngo Imana yamuvuga ngo ngo haje iPhone 15 ngavuga ati yo no vuga ngo Imana dore ukuntu imeze yamwimera gutya kuguru kumwe kuri kutangiriro n'iherezo. Igihe haje telefone ya gatoroshi yari nkahangaha, nta kintu kitaraha. Haje gatoroshi ivaho, haza nani zizaho, mani paka zizaho, kurezo yo mu mitamba iraza. Nta kintu na kimwe kizoza, iPhone iraza ya mbere 12 8 10 zose biri hano, biraha muri Bibiliya. Nta kintu na kimwe kizovumbuka Imana yavuga ati ibintu noneho birakomeye nitwe tuza twikanga. Ariko kuri iyo igihe yaremye isi n'ijuru nico gihe yaremye iPhone 15 zama ziremera rimwe. None yitegeza ko hari umwana w'umuzungu uzovuka muri kino kinyejana hanyuma yivumbure twe dutangare, ariko yo kera kuko nuwavutse none ntiyavutse none ku Mana yamuremye. Ico gihe yaremye Adamu na Eva nico gihe yamuremye, imuremeramo gusa kugira ngo azobe umuyoboro umubyara, ariko ku Mana irabazi n'amazina yabo yose, n'abataravuka n'abuzukuru banje n'abakazana banje. Kera Imana irabafite kandi irabazi uko baresha, izuko basa, izindi minara bazovukamo. Ko yitwa Imana ishoboye byose, yitwa Imana izi byose. Hari topic ubushize twarimo tuganira ivuga ngo amoko atatu y'abantu Imana ishaka. Hanyuma kugira ngo tuyiganire naho mbabwira ko hari conditions zitatu zibanze kugira ngo ikintu citwe ko ari Imana. Kugira ngo ikintu citwe ko ari Imana igomba kuba gifite byibura conditions zitatu zibanze igomba kuzuza. Icyambere igomba kuba ari Imana ibera hose icyarimwe. Icya kabiri igomba kuba ari Imana yaremye itarigeze iremwa. Icya gatatu igomba kuba ari Imana ishoboye byose. Izindi Imana zose zararemwe ntizigeze zirema, izindi Imana zose ntizifite ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe, izindi Imana zose ntizifite ubushobozi bwo gushobora byose. Umwihariko w'Imana yacu niyo Mana yonyine ishoboye byose, niyo Mana yonyine yaremye itarigeze iremwa, ni nayo Mana ifite ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe. Iyo waba munsi y'urutare rukomeye cyangwa mu mihanda ibinyabiziga n'abagenzi, urusaku rwinshi bibisikana mbasha kutwumva, urusaku rwinshi bibisikana. Umutazaja kuri Kotebu akahurira n'abantu bagiye muri Tanzania cyangwa Nyabugogo. Hari abantu bazi Nyabugogo, wagera Nyabugogo ugasanga abantu bavuye Bugande n'abandi bagiye Sudani, bageza Khartoum, mukaza muvuga indimi zose zitandukanye, ariko Imana ntiza yumva indimi zitandukanye, iza yumva urwawe gusa. Mvuga ngo amen.
kubera ko Imana itazicanganyikirwa. Igihe umushinwa yahuye n'umurundi, yahuye n'umunyarwanda n'umunyamurenge n'umukongomani w'umubembe cyangwa umushisha n'umupfurero cyangwa twese, igihe twavuze ururimi umwe akavuga iringara undi akavuga igifaransa, Imana ntizayumvira ingara n'igifaransa, izayumva ururimi rwawe gusa. Kandi igihe Imana yuguriye biro ishaka kukwakira, izi twakiriye rimwe twese, kandi ikaba ari wowe yakiriye wenyine, ni wowe izayumva kandi nawe ni wizayumva. Amen. Tizicanganyikirwa. Tuba tuvugira igishinwa rimwe, inkumi z'abashinwa ziresha nkuko izo zamaze kuvuga ngo titirere, Imana ikamwumva igishinwa gusa. Kera Imana yabaye inshinwa, bavuga ikinyamurenge ikamibu umunyamurenge gusa. Umurundi yavuga Imana ikamimba indundi gusa. Bavuga ikinyarwanda Imana ikamibu umunyarwanda neza neza wa Kimirongo, kaza yumva ikinyarwanda gusa, kadusubiza twese icyarimwe. Mutayitesha akajagari ngo uvuga ngo yacanganyikiwe ngo indimi zabaye nyinshi, kuko indimi zose n'amoko yose n'imiryango yose Kristo ni wowe biremye. Amen. Hallelujah. Amen. Bana sifiwe. Nicyo gituma ururimi rwawe Imana niyo yaruremye kandi zirwumva neza. Yo rutanga nko kuri disware n'umuprofeseri warwo uzitakira mu rurimi rwawe. Imana kirakumva. Imana ntizitwumvira ubusa yemwe. Akuza abantu bamaze kukumvira ubusa, uza abantu bo hanze umaze kwandikira message ikaruhiga saza ikaziruka kagira urubobi kazinye. Ariko ibiro by'Imana biruguye ku buzima bwacu twese. Sema haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Kandi ratangaye Imana yitwa Imana ishoboye byose, ku buryo nta mpuwe tugomba kuyigirira mu gihe twagiye kuyisaba. Hari abantu bazagirira Imana impuwe ngo Mana nukuri umpeze $100. Urabona mugabo wa mama, abantu benshi bagusabye ikirere ifite ibibazo ubushinwa, none ga numbonera niyo $100 nuko mugabo ntakutazoba wagize. Bala siviwe. Akugomba kugera imbere Imana uko isaba umushinga witeka ryose, kugeza uvuyeho abana bakawusangamo. Amen. Ibi amagambo 10 rero wizera adakwiye kuvuga. Ijambo rya mbere, uwizera ntakwiye kuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Ijambo rya mbere udakwiye kuvuga, tugomba kuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Bwira mugenzi wawe tukazuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Tukazuvuga ukuri kure yaho. Yo ni ijambo rya mbere uwizera wese adakwiye kuvuga. Tukwiye kuvuga ukuri kure yaho. Uko ndisobanura ntijyumvikanye. Ngo yaye. Tukazuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Uwizera, ururimi rw'uwizera ntirukwiye kuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Hari abantu bazi kuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Ibyitwa kugambana niki? Kugambana niko kwitwa ukuri kure yaho gukenewe. Nukumenya ngo ntaga utuye kumusaga Bujumbura, yasize arwanya n'umugore, aza kubwiriza igasorwa. Kige ogamagaye ntaga batiye ntaga ko namenye ko waje warwanye n'umugore, ukabaho utubwiriza guhuza. Wabanje ugahamagara umugore ukabanza ukamwiregaho, hanyuma ukabona kutubwiriza. Ugahita wikubana pastor uregeye. Umuntu wabona ko ntaga no bahabwiriza. Ngo kuri yaje arwanye n'umugore. Ukuri nuko ntaga wese arwanye n'umugore, ariko wakubwiye umuntu utagushaka. Uwari ukwiye kubwirwa n'intaga wo kugira ngo yihane hanyuma agende neza. Kandi naratangaye mbabwiza ukuri, iyo umuntu yarwanye n'umugore akaja kwa pastor ngo naje kumubabarira, aba yibesha ko pastor ntagira imbabazi ziba mu mufuko ngo nashikara amazi guheza ka telefone ngo uzitahane. Uzushika ukamubwira ngo mbabarira nagwanye n'umugore kubera ko utihanye neza, utihanye ku mugore warwanye nawe, uzushika imuri ugasanga umugore arasharakaye muri training mugasura mugafimana. Nukuvuga ngo iyo wagiye kwa pastor ngo pastor nakubabarira kubera ko wagwanye n'umugore, ntuwogiye kwihana. Ico wakoze niki? Ububwiye kubwira pastor nivo yakavuyo mufite mwanya. Mvuga ngo amen.
tubaguye kwihana ubuye kubwira pastor kakubwira ukuntu mwacu twebwe twatwumvikana ngubwira ukuntu akajagari mwacu gituri cabaye nimara ntaye ariko uburyo bwiza bwo kwihana niba rwanya na madame cha bugufi wa mugabo tukoza wa ujindiriye gutya kaho kuja mu njuza kahari mwanyu ngwe ngo ntiyogwira umwana we ngo namubabarire ninde utagira amakosa umuntu utagira ikosa nagira urya umuntu ushoboye byose we ushoboye igishinwa ushoboye kunyerera ku musenyi ushoboye volleyball handball umuntu ushoboye ibintu zose nagira urya ndawe amen uwize ntakwiye kuvuga ukuri kure yaho gukenewe ntavuga ukuri ntakwiye kuvuga babwiza ukuri iyo umuntu yavuze ukuri kure yaho gukenewe abakoze iki pastor Rurege abakoze abari nk'umuntu warwaye ni nkuko ntagawe yo barwaye Pascal akamperekeza kwa Dr Ruregeya twagera akavuga ngo umurwayi nasigara umurwaza nasoke akabaza umurwayi kuntu arwaye yumva indwara ari yo kubagwa akamubwira ngo wowe wa murwayi we soka umbwirira umurwaza wawe aze mubage mu cimbo cawe hanyuma mwembi mutahe murwaye atahana igikomeri na utahana indwara yawe kuko kugambana kuvuga ukuri kureho gukenewe nukugambana kuvuga ngo n'umuntu wishe mu buzima bwawe ukeneye kubwira uwundi nabi hanyuma wewe wishe umuntu uburaho umurambika ukeneye ko umuntu agutiza umutima kugira ngo umubitse umurambo wishe awugutwaze kuvuga ngo igihe cyose wafashe amatwi ngo nutega amatwi umuntu ugiye kukugambira mugenzi wawe uzoba ukoze iki uzoba umuhaye umutima ngo ukingure uhindure moruge umuntu yishe umuntu yabuze ahamushira akeneye kumushira mu mutima wawe umutahane kuvuga ukuri kureho gukenewe abantu benshi classe y'abantu benshi b'abakristo muri no minsi baba mu kugambana gusa kuvuga ukuri aho gukenewe akamenya nguri ya pastor yagize gutya ariko ndiyo muhamagara ngo amubwire akamenya ko umuririmbyi yagize gutya ariko ndiyo muhamagara ngo amubwire akagenda bibwira abandi nukuri ariko wakuvuze kure yaho gukenewe kandi urukundo ruvugisha ukuri urukundo ruvugisha ukuri mwavugishije ukuri bavandi mwaretse kugenda muvuga ukuri kure aho gukenewe mwaretse kuvura abarwaza kandi abarwayi bahari iryo rirumvikanye muvuga ngo amen abakristo benshi abapasteri benshi bazavuga ukuri kure aho gukenewe abagabo benshi kandi natangaye kuvuga ngo ure n'umugabo kabisa wabene wacu bagira amasaha 5 bicaye ku gatorero bahafi batavuze umuntu nabi bamavuga ibyiza gusa bamuziho batandukanye batavuze faiblesse nibe ni umwe bategereje ubwami bw'Imana abandi bazashiramo imbaraga bakazaro bakazakopa limité kandi limité nayo natangaye ikami gukopa n'ukuntu uri umuhemu kugira ngo uhamagara utangaza amakuru mabi gusa yabaye kumuturanye ubuhemu bwawe limité ngutizi bwizera ba nayo ntiye kuzi neza ijambo rya mbere tukazovuga ukuri kure yaho gukenewe ijambo rya kabiri uwizera adakwiye kuvuga uwizera ijambo rya kabiri adakwiye kuvuga nugorana amagambo y'urucantege gorana kuvuga amagambo yo guca intege gusa wese ntakwiye guhorana amagambo mu kanwa yo guca intege abandi dufite Imana izizura bapfuye dufite Imana izikura mu byapfuye ikongera ikabiheza ubuzima niyo mpamvu nubwo uwo bageze ahantu baburaye uzubashiramo ibyiringiro ko baburaye uyu munsi ejo bazaba bafite uruganda rw'akawunga nukiyagari hagati mu gatondo kare Yesu yurira mu gatondo aziyo kujya mu gatondo kure kana aziyo kujya umbira Yesu we
wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Pastor Bethlehem, utekereza ko abantu bose bagiye gusura wa mukobwa witwa Esteri bakamusanga muri amahuzu nawo mu bitekerezo zawe bizabyimagina? Hari ubwo bigeze batekereza ko ari uzohagarara hagati y'urupfu rwari rugiye kwica ubwoko bwose ngo arukumire? Amen. Bamusanze mu buzima bugoye, n'imfubyiregwa iri aho ngaho gusa ihabwa ko kwambara, ifite wenda nk'ikanju rimwe cyangwa ijipo rimwe imesa ninjoro ku manywa ikambara, ariko Imana yari kwimurera imuteganyirije umunsi umwe ko azoba umarikiya, azoba umwamikazi, urupfu rugiye kugera muri bene wawe akaruhagarara hagati, urupfu rugatambuka. Nukuri ubuzima bwa benshi muri twebwe ko bararera ba Esteri, dufite ba Esteri mu miryango yacu. Ushobora kuba hari agakobwa ufite urera karamu kawe kabi wawe, ariko ka Esteri umunsi umwe hari urupfu ruzozi wawe, ahagarare hagati y'urupfu rwawe nawe arukumire mu izina rya Yesu. Tukabaca intege ba Esteri. Bwana sifiwe. Hari ba Esteri buzuye muri twebwe, bafushije ababyeyi ntibakigira uwo bahamagara, bafushije imiryango ntibagira urubuga rwa WhatsApp rwo kwa sekuru no kwa sekuruza, babayeho gutyo gusa, ariko bafite urubuga bahuriyeho n'Imana isumba byose. Hari umunsi ijwi ry'Imana rizabibuka, hari umunsi ijwi ry'Imana rizabibuka. Uwari umushumba kabumwami nanakime kimunanira nubwo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe kimunanira ibihe. Ubwo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Niurera munda ingumba kabona ishanga ikomeye, nta kimwe kimunanira arashoboye. Sema amen. Amen. Vuga ngo haleluya. Hallelujah. Nubwo wambaye ubushwambagara uyu munsi, hari uruganda rw'Imana ruha rugusonera imyenda y'igitare. Hari umunsi uzakurwa muri ubwo bushwambagara wambika umwenda w'igitare. Hari umunsi imikindo izasaswa ku buzima bwawe. Hari umunsi ibitenge, hari umunsi ibitenge bizosarwirwa abana b'imfubyi bakabitambukaho bemye. Hari ibyana by'indogo Imana ihayitegura ku bantu bigeze kuba bakene cyane, bigeze gusuzugurwa mu miryango. Hari umunsi bazagendera ku mafarashi yera. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nubwo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare, nta kimwe kimunanira agenga ibihe. Amen, amen. Imana yarizi ko Aburahamu nubwo yashaje atabyaye ageze imyaka 100, ku munsi umwe azobyara Isaka, tugahinduka urubyaro rwa Aburahamu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wihangane. Nimba ufite isezerano Imana wihangane, reka ngucike intege n'ukuri bizasora. Dore Imana vuguruza ibyo yavuze byose izabisoza. Haleluya. Ako Yosefu yatiye ari mw'isezerano, ariko ntibyamushije kwagera kw'isezerano. Haleluya.
yaciye muco isezerano. Zamura ibiganza byawe byombi. Sema haleluya. Yosefu bene wabo mwawo mwasi bagize urubuga rundi rutari urwo bari basangiye, bakora urundi rwabo bamukuraho baramurefutingisha ngo bamare bakora inama yo kumubika, bamuhereza itangazo ryo kumwica, ariko yari ahari. Kakujya namwe mumeze, hari abantu bapfuye mwanyu ariko baracahari ngo baradutegurira Gosheni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So Yosefu yarazi ko Yosefu yapfuye, uko yabonye imyenda iviringitije mu maraso, aravuga ati umwana wanje no kuri yarapfuye. Uko hari abantu bazi kwica abandi kandi ntabwo bazabishwa n'abakure bo kurubuga rwase. Ise neza bakuru biwe bazakora inama bazagira urundi rubuga rutari urwase. Bagasora akavuga ati none Mzee ngihuza ikimenyetso cy'uko Mungu yapfuye. Mzee tumwana wanje bavuga atoya katumushingure muri kino cyobo, bamushira mu mwobo barashingura birarangira ngo batahundara batebe nuko umuntu twama tumushingura gutya bata tumukuremo basi tumudandaze twashaka tumuhindura kabemba karanga kusoko mashu akase tuyashere mu isashi tugurisha umuntu ko hari abantu baba tubona mu ibizashara hano, hari abantu bazakubona gutya bakakubona mu isenti idiri bazama kuvunja mu idolari gutya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baramudandazi senti bashyira mu mfuko, sefa aragendiriye washikeyo ngo yamatona yakoropa, bakabona ahantu yakoropse niho azaca gusa. Yamese ishati ya boss akavuga ati kabisa urarusha lavage aseke zero toki zawe, lavage net. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari ibintu byinshi zaniga kuri Yosefu, ariko kimwe cibanze nuko Yosefu atari umushango. Yarakoze hariya ngo agere no muri prison aguma arakora amayitaje. Umuntu yarota akamubwira ati wowe urose gutya. Sinza ryama nubwo ndi muri prison ngoma gukora. Amen. Harige wisanga muri prison, harige wisanga muri crise, ariko ntukareke gukora. Uzuga umushima Imana. Haraga prison buri muntu azayisa ukisanga muri 4000 ugaparikinga ubuzima bukagonga, ariko tugahagarike uzakomeza upese. Uko mbele kuna matunda na uzima, uko mbele kuna matunda na uzima, uko mbele kuna matunda na uzima, uko mbele kuna matunda. Tuwa kera warose wowe uragiye wowe nako wageririya bati ibintu zabaye inka zananutse zindi. Hari umuhungu uzusobanura amandiko kurenza abandi, ari he aririye umukureyo, ugiye kuvamo mu izina rya Yesu. Imana igukure muri prison mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Abantu bazameza nka Petero ngo bamunsi ngo yaragiye ngo bamuteremo ngo yamasinzira ngo arasinzira. Hari abantu bazasinzirira mu bibazo byabo kugeza ubwo Imana ngo yohereje mu marayika ngo amukubita ngo amukoma he. Abantu baza biyakira mu ngwara zabo bakaba muri prison, ariko amavuga ati ingwara ni yanje nta kibazo, prison nta kibazo, zasinzirira mu byibuyiremo. Abantu benshi bazabwiza Petero ngo yari afite amahoro, ngo yari muri je ico numva niki nuko hari abantu bamwe bazabanyuguye bari muri prison. Ubukene bwabo baranyuzwe, nta kuntu twebwe mwacu ntawuzugura ishati yera, kuko niyo yonyine ntugomba kuyambara ishati yera mu mukungu w'igasorwa ya niyo yonyine. Twe ntuza turenga hano ya perse mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugombera ku rwego uzumanika amashati ugarura ishati ugiye kwambara, ntiwibuke igihe waherutse kuyambarira, ukazitora ntiwibuke. Imvura y'imigisha igomba kugirwa mu izina rya Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Zanumva
abantu benshi bigasoko bazambira amakuru barukumbuzi mwizerwa bari makumbira ngo ukuntu ngo bakubitise hano cyane. Abantu benshi mwarakubitise hano muze papa Hegmaye mwarakubitise hano cyane. Abantu bakigera hanga bazarara kubiragwa abandi kubikubo. Iko gikura nica bakiri. Ubwo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare nta kimwe kimunanira ngiye niureba mu nda y'ingumba akabona ibishanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye nta kimwe kimunanira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akanwa kawe kazakirinda guca abandi intege. Tukaza Imana izidushiramwe imbaraga gusa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ibyo badata batakoze tuzobikora kuko dushobozwa byose na Kristo duheza imbaraga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Azema gwe sinzi ko nabibabwiye igihe nari ngiye gukora ubukwe Mungu umwe muyumbe mugenzi wanje yarambwiye ati papa wakoreye ubukwe mu nkambi ukareka kujana Bujumbura ufaranga zingana. Nambwiye ati mfite abantu n'Imana. Bije yawe n'abantu n'Imana. Kwikaratasi abantu Imana. Pwe. Pi amarundi abarundi bahari bazobura amarundi. Bazobura amarundi gute? Mvuga ngo amen. Amugabo mwahamagaye badata bukwe abanyakarama aravuga ati ngo niko uko murashingiro wa muhungu ngo zamasirimba mu isoko. Yari yabonye video yanje n'umuhungu umwe witwa Espoir w'Ikavumu twagiye kubwiriza mu isoko tukama dushamo M50 cm naguze twashamo tratu none abantu benshi bakazagira ngo none ngwasha ngo bameze neza ngo mugabo bagatekeza ko ngo none ngo wariko ngo barasa neza wariko ngo bamare kugwira bamaze kubenshi uko nariko koresha sendika materiel didactique gabize pédagogie ego twira abantu bazi bamaze ngo tubona abantu babaye benshi mbwa Yesu kwari kupa sente twari dukeneye kubahamagara sente kira baduhamagarira none gabahageze uwo bahageze kupa nanje mbwirize umugabo ngo ayibone amafata yohereza abanyakarama modoro umukwe wanyu ngo azabyinira mu isoko. Akabanyakarama nanone mwubahwe yamavuga ngo uwo niwe mukwe nyine none mfatu wawe mwikimogisa uzuko umuntu aza gushaka itegenke yaziburi wawe akazishakira kuri so yazihebura agashaka kuri nyogokuru yazihebura agashaka undi mwene wanyu wasigaye muri zura yose yarasenyutse asigara wenyine bakabikurunda kugira ngo usango ntiyagira ikiza kikuvugwaho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bazakora ubushakashatsi ku buzima bwacu uko hari abantu bazabangendagenda bazakugendagenda aho uri munsi baba bashaka integenke zawe gusa ahantu woba wateshutse ahantu woba wavuze nabi. Amen. Ijambo rya gatatu nukumena amabanga wabikijwe. Kumena amabanga wabikijwe. Uwizera ntakwiye kumena amabanga yabikijwe. Amen. Ururimi rw'umuntu wizera turukwiye kumena amabanga bamubikije. Kumva mama mugorora amabanga. Hari n'abapasiteri basigaye bamena amabanga bakitsu bababwiye. Ako apana bahano nabandi biriya munani muri biriya bihugu bindi
nta muntu wa hano urimo numwe habe n'ibi twatuvuga nta muntu uzubikora hano bazabikora abantu bijyana ni muri bya bihugu bito bito byazi aziminere aziyantoye mvuga ngo amen kumena amabanga ntawe ukibitse uwaba ijambo ntawe ukibwira iwabo ko yashonje ngo nagira uko yogira umuntu nabwira iwabo ati ko ndumva mu nzu ntibimeze neza none niba hari uko wogira yamara ibitangazo byo kuri ubuga rwa mituwelite igasogwe none no kwagisha ngo ntibuce ngo avuye ahangaha ngo ukunda harira ngo naho Uwiteka kararira yarika kandi hari abantu bakunda amarira y'abandi marira ya Ana yavuyemo Isaka amarira ya yavuyemo Samweli Yosefu ari mu ngoyi abana bakwiringiye Imana imuhemukire abayikorerwa n'isoni bimwe mu byo kurya Satani azarya ni amagambo mabi uzugenda uvuga uri resitora ya Satani niba hari amagambo mabi y'abandi bantu uzugenda uvuga wowe uri resitora ya Shitani abantu ba resitora ya Satani barahamuzamura amaboko twere abahari sinababwiye ko nta bantu hano barimo ntawe umuntu wese uzugenda avuga mwene se nabi ni resitora ya Shitani nakazu ka Satani azariramo kuko ibyo kurya Satani azarya ni amagambo mabi tugenda dutagaguza hirya no hino Pastor Mbonimba nuko mvuga ngo amen Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe abantu basigaye bishimira amabi yageze ku bandi hari umuntu abantu bazareba umuntu yareba mugenzi we akazavugira Imana ngo Mana ngo nukuri ngo imvura ngo ndikagwi wiwe kandi n'izuba ntirikavi wabo umuntu azareba mugenzi we akamabona imvura ntikwiye kugwa iwabo n'izuba ntirikwiye kwaka bakwiye kuguma hagati nkadizu bitera 30 kamasaha yagahuza imiryango si ninjoro kandi si kumanywa bidaga usoma abami wa hari ahantu bazavuga ngo nuko Namani ngo yagaza batuka ngo kumanywa ngo yagaza batuka kumanywa na ninjoro yagaza basuzugura kumanywa na ninjoro uzisha Goriyati ahubwo Goriyati ngo yagaza basuzugura kumanywa na ninjoro uzi ikintu bivuga ukuntu je umwuka yabinsobanuriye yakaza baheza ibitutsi byo kwiririrwa nibyo kurarira yabona abatutse kumanywa biriwe bameze nabi kigiye bihaye bigenda bitamuruka uko amasaha agenda agahita baheza ikindi cyo kurarira chalala nabi pana lala salama lala mbaya muri Samweli nubu hari abantu aza kohereza message ugakomereka ucyo umutima ukazugenda uvirirana amaraso ku buryo wohura n'umuntu yo gupima mu mutima amaraso azamangenda ava yakubwiye ijambo rimwe yakohereje kuri WhatsApp umutima wamukomereka ukazamugenda uvirirana yabona nimugoroba amaraso agiye nko gufunga kubera ko hari amwe yavuriye hahandi hakomeretse hagiye nko agasura karasa handi kugira ngo uraruva amaraso wiriguyafa amagambo amwe umuntu azabwira mugenzi wiwe amaraso akava mu mutima akareka ikiziba wamubwiye ijambo rikomeretsa haleluya ibyo magambo yose ufite uyareke mu izina rya Yesu Bwana asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe haleluya biri usko abantu basigaye bagwirirana nabi mu kanisa umuntu akamasoma igipande cyo kohereza uwabo asoma ahantu muri Zaburi kumbega ni revival ya Sharije kera soma onuko ngo bazabona ishano uko gani se wabahabwira bazabona ishano batata wacu
Bibiliya bakwiye kuzitukana. Jambo ryakane. Tubacari kumwe. Tugire Imana kucya turebe. Sema haleluya. Ijambo ryakane uwizera wese atagwiye gutunga ku rurimi rwiwe. Mugorana amagambo akundisha abizera iby'isi kurusha kuba kumbuza ubwami bw'Imana. Amagambo arushirizaho gukundisha abana b'Imana ibyo mu isi kurusha amagambo akumbuza abana b'Imana iby'ubwami bw'Imana. Amagambo akundisha abantu abizera mu isi kurusha gukunda cyangwa gukumbura ijuru ry'ubwami bw'Imana. Mvuge ngo amen. Bwana Yesu aziveza. Gorana amagambo akundisha abizera iby'isi kurusha amagambo yo kubakumbuza iby'ubwami bw'Imana. Gorana amagambo akundisha abana b'Imana iby'isi cyane, iby'isi cyane. Uziko abantu bari mu gupatana baje gukora nk'ubukwe, umukobwa n'uwayi gasogwe, abahungu bose w'igasogwe bazamunyuraho bakazagira ngo n'umuhungu, nabi musasa i Burundi bose pi. Umuhungu yava muri Kenya yazanga bayivuganira bafite ubukwe akazamo umugabo akamamwegera. Ugiye muri Kenya. Olekizo. Nguriya ngwabe ni jeto. Ese no tuzubakira ku majeto gusa. Tawuzo bagikora ubukwe adafite dossier adafite migration. Tabanya Kenya barahanga simbavuge mwari mukwiye kumpitura. Abaraha mu ndebe ndusoka. Bwana sifesa. Nabonye nkuru ziza Rameke. Haguruka papa. Yasotse. Haguruka. Mungu tungana neza twuri ibiti twaduca ibizufuka hamwe ibintu zose. Imana igweze umugisha baba. Karibu sana ni wacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Avuye mu cishemeri ntumugira ikibazo. Ngo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare na kimwe kimunanira iureba munda igumba kabanisha marikomeye na kimwe kimunanira arasoboye. Bwana Yesu asifiwe. Turabageni ba Yesu mureke kudukotekenekita n'Imana yacu. Mureke guma kudukundisha abandi bahungu dufite Kristo twamaze guhitamo. Mureke kudukundisha iby'isi abandi bagabo dufite umugabo Kristo yaradukoye. Kandi abanyamurenge bazaba kwinka andi moko nayaga kubindi ariko Kristo niwe wenyine wakoye torero umugeni wiwe amaraso yiwe. Bwana asifiwe. Ta muntu wopfa kugira ngo azoshake ariko Kristo niwe wapfuye kugira ngo azoshake wenyine. Origiye kiragiye ndarurizo nama taguhinga bwanyu kubwa bene data bose abapfa none bizera fire umwami Yesu. Oradore dorigiye kiragiye imishinga abantu bakoze bashizemo imbaraga n'amafaranga n'ubwenge. Umushinga wa Yesu niwo mushinga uhenze wenyine wamene w'amaraso. Umushinga wa Yesu niwo wenyine wamene w'amaraso. Akuwe mu bise y'amaraso yiwe none ubu turarana
mu bwami bw'Imana Data tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvari tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvari. Uko amaraso ya Yesu karatembatemba mu mushinga wayo, amaraso ya Yesu karatembatemba mu mushinga wiwe. Kakurya amafaranga azatemba mu ibutike yawe, kakurya ibizashara bizaguma gutembatemba mu ibutike yawe, niko amaraso ya Yesu azakomeza kuzunguruka mu itorero. Komeza Yesu, komeza kuraho ibidashitse kugira ngo ibishitse bibone kibanza mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amagambo akundisha abana b'Imana iby'isi. Tagihana kimura kuimizana katika safari hii. Huwezi kuimiza mwenzako. Nugora umubwira gusa ko bitazoshoboka, numubwira ko mwigeze gufatwa kera mukibimirimba, ubungu uzagoye, none ga nawe witonde papa, kurafatirwa hano mu nkambi, twafashwe tukiba mu gihugu nyagihugu, pani bifutero, none ga wowe witonde papa, muriro mukeya hano ne feri, kuko twe twatembeje ku nane ku mihanda miza hano turi mu Rwondo hano. Uwiteka bacuye bari bavuye Babuloni bose bameze nk'abarota, itugiye mutima kabari usuye bibitwenge, itugiye imisabo zari zuzuye yewe musozi muri ubona bakora iki imbere ya Serubabeli tukakubikibaya. Hinduka ikibaya mu izina rya Yesu. Sema halo. Nukuriwe ikapo moyo mugumu wa Farao, Kanani tutaingia. Satani yikomeze yidunde yagire gute akomere. Kristo yaramunesheje. Kandi umwuka yarambwiye ngo kuriya Yesu ntiyatsinze Satani ku bwa Yesu, yatsinze Satani ku bwacu, kuko Satani ntigeze atsinda Imana na rimwe. Igihe Yesu yaje kugwanya Satani, ntiyari kuba mugwanya nk'ushaka kumwitsindira, yari kuba ashaka kugwana nk'ushaka kumudutsindira twebwe. Naho we ntibigeze bapima habe n'umunsi n'umwe, yari yaramutsinze iteka ryose. Igihe yamutsindaga cyagiye cy'urupfu, si we wamutsinze, nitwe yatsindiye. Haleluya. Amen. Turabakongomani le 30 juin twese twakama tuvuga ngo le 30 juin so ndi ya Kinshasa lero abodwe prebe twatwizihiza independence yo muri Kongo. Nta wundi ugifiriye independence yo muri Kongo ni Kasavu wenyine, kera yarapfuye, ariko natwe abakongomani twese twakama twishimira ubuhuru. Dufite Kasavu, uweze Kasavu witwa Yesu Kristo umwana w'Imana, watanze ubuhuru kubizera bose mu isi. Sema haleluya. Dufite Imana we, dufite Imana ireza bakasavubu, dufite Imana ireza baruwiwe gasore, dufite Imana ireza abagabo bose, dufite umugabo w'abagabo, dufite Imana isumba byose, dufite Imana isumba byose, dufite Imana isumba byose. Ira kujya hano bavuga ngo insinzi insinzi genda ireba, akonje wenza mvuga insinzi bana b'Imana, insinzi genda ireba igorogota, insinzi bana b'Imana gorogota. Sema halo. Amen. Dufite Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwisera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tuna uzima wa milele kwa sababu tumemwamini Yesu, Mwokozi wa maisha yetu, Mwokozi wetu. Nimemwamini, nimetarajia mambo yote, nimemupa Maisha yangu mama basi Mwokozi Yesu. Nimemwamini, nimetarajia mambo yote, nimemupa maisha yangu.
Bwana Yesu nakutukuza, nakuinua wewe. Amesamehe, umesikia. Bwana Yesu nakutukuza, Mureka soze dusirimbe warushike muzenda hari ufite imyaka 100 turaruwa tutarakoraho turahaguruka turahaguruka tuzamura amaboko barihimbazwe. sama haleluya 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 gufite imana irenze abandi bagabo muvuga ngo amen haleluya yacunguriye imana n'indimi n'imiryango y'abatuye mu isi bose. Kristo umwana w'Imana, Kristo umwana w'Imana haleluya yakoze igikorwa cy'indenga kirangeye ibikorwa by'abandi bose bo mu isi. Kristo umwana w'Imana, Kristo umwana w'Imana haleluya niwe turufu irenze izindi turufu zose, niwe mbaraga zirenze izindi mbaraga zose. Hejuru y'abami, hejuru y'abakomeye, hejuru y'abatware hari Imana ishoboye byose. Wasama wakatae waitike, tuna Mungu haleluya dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho, Dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye irakomeye, iyo twizeye irakomeye. sama haleluya Haleluya! tugiye gutera za haleluya. Mvuga ngo amen. amen Mugabo mwe yarambwiye ngo uza kugwiriza neza, ngo kibazo ngo ntuzuma gusirimbira hagati. Ndamubwira ati papa inje umusinzira n'ugiye kuba imfura kurusha Dawudi. Arasinzira n'ukuntu umubazi papa. Nije imfura cyane kurusha Dawudi. Sama haleluya. Ngewe mena ko Imana yampaye impano yo kubwiriza niyo kubyina yembere. Unyamere neza hose. Mvuga ngo amen. Hari umuntu wawumva nka haleluya ihaye muzamo abe nkako kayitere basi. Reka shake mwe batanu katuyitere tuzamura ibiganza. Haleluya! 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 Amina! amen Bima! Kaole! Lone peri desi. Bwana asifiwe. Peri desi vai. Jambo lyakangaye. Ye kubisoma gusa ndeke kubisobanura hanyuma dusoze tu kereka amasaha yagiye. Muvuga ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Igambo rya gatanu uwizera adakwiye kuvuga ni ukubaho ubuzima bwujuje imvugo zitarimo kubana, imvugo z'agasuzuguro, imvugo zo kutubana, imvugo zo kutubana, imvugo zo kutubana. Mvuga ngo amen. amen Bwana Yesu asifiwe. haleluya Ntawuzo bakicubaha sebukwe, ntawuzo bakicubaha pasiteri. Ngo pasiteri ngo ni umujama wanje, uwo umukorari kondikiteri karavuga ngo revera ngo ni umujama wiwe. Muvuga ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Kigiterana n'impuguro zitandukanye. Paulo karahugura. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Uwizera ntakwiye kuvuga ku rurimi rwiwe, ntakwiye kuba mu imvugo zitubashye, imvugo nyandagazi ntizikarangwe mu bana b'Imana. haleluya Muvuge ngo amen. amen Bwana Yesu asifiwe. haleluya Gatandatu, urwenya no gutuka Imana. Urwenya rutuka Imana. Ijambo rya gatandatu wizera adakwiye kuvuga ni urwenya rutuka Imana. Uzi urwenya rutuka Imana? Ntituganira ijambo ry'Imana hano, nidusohoka turama dusohoka hano tuba tugenda turi kritika,
twama tugenda tuba turivuga twama turihindura urwenya kugira ngo icyavuzwe tugiterure icyari cyatewe tugiterure ariko mu mvugo y'urugwenya tugume turi kritike tugume turivugeho turipendekeze turihindura ibitwenge hanyuma duhite duseka icyari cyatewe kibe kirateruwe hanyuma mission ya Satani ibigezweho. Amen. Twahinduye ijambo ry'Imana urwenya. Umuntu we ukeneye gusetsa abagenzi biwe arasoma muri Zaburi. Nukenera gusetsa abantu usome muri Yakobo. Nukenera kubwira abantu ibintu ukeneye. Bwana Yesu asifiwe. Tugirire Imana gutya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twubaha Imana. Twubaha Imana. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Ni Imana ijifuha, ni Imana ishoboye, ntiyakwiriranywa n'izindi mana, ntiyararanye n'izindi mana, yararanye na Dagoni iraremba, Dagoni irakubana, Dagoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijambo rya karindwi wizera adakwiye kuvuga ni ugutukana mu izina ry'ubushuti. Gutukana mu izina ry'ubushuti. Gutukana mu izina ry'ubushuti. Hari abantu bazatukana mu izina ry'ubushuti umuntu akabwira iwabo ngo ni igipfu bamara ko mwete uko wamubwira ngo yaye ngo ni inshuti yanjye cyane ngo nta kibazo. Umuntu akamutuka ari seriye uzarangira kubera ko igitutsi cyenda gufata akavuga ngo ni inshuti yanjye cyane ngo nta kibazo nko kuriya ngo we nubwo numubwira ngo ari kizeze ngo ni ngo ni inshuti yanjye ngo nta kibazo. Gutukana mu izina ry'ubushuti. Ntabwo ubushuti bwanje bukwemerera kumbwira nabi. Mvuga ngo amen. Ngo wagipfuye tse ko wantuka ngo baraziranye ngo ni inshuti cyane ngo kuriya ngo amenye icyo bamubwiye ya ntabwo ni inshuti ku rwego rwo kuntuka. Mvuga ngo amen. Gutukana mu izina nzaza gutuka ari seriye yarangiza bakavuga ngo ni ubushuti ngo nta kibazo. Iwe ni seriye. Ngo numwira wanje cyane. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Dufite urugero rumwe ni Kristo umwana w'Imana. Ntaho yigeze atukana, Yesu ntaho yigeze abeshya. Amen. Ukuri aho yagombaga kuvuga yarakuhavuze. Hari ijambo mpese gusoma Pasika. Kurumva mama president. Nasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana 8. Biravuga ngo hari umugore wari wafashwa agira ate ngo bamuzanira Yesu ariko ngo bari bamuzanye ngo kubera impamvu zo kugira ute ngo baramubwira ati Yesu twebwe amategeko y'idini hano Mose aravuga ngo umuntu nafatwa muri kino cyaha yamaterwa ibuye moya mbiri kugeza apfuye. None ga nkawe Yesu chef nawe gira icyo bivuzeho. Nuvuga ngo uyu mugore bari baramutenze kuko amategeko yaravuga ngo umuntu nafatwa atengwe bamutera amabuye yarafite igihano kirenze gutengwa. Hanyuma abamuzanye bari intungane bamuzanira Yesu ngo bashike Yesu arabatenga. Niko byagenze bavuga ati dore umunyabyaha dore ibyaha Yesu aravuga ati kera amabuye sawa kanandike hano ndaje sawa umuntu utaragize kandi Bibiliya ahantu yanejereje nuko yavuze ngo bagiye urusorongo nguhereye ku mukuru ngo kugeza uzi uco bivuga Pasika guhera ku barevera. Abarevera nibo basanzwe bafite ibyaha byinshi kurusha abakristo. Revera arasohoka, pastor akurikiraho, diacre, evangeliste, president w'ikorari, abakorari batashe nyuma.
bahe de petit de grands en petit bahere ababishop nibo baje gusohoka umuntu akomeza ati baravuze ngo umuntu utarakora icyaha abo wa mbere baje batenze umuntu ngo bashike Yesu asanga nabo barabatenze ngo bahagere Yesu avuga ati sa umuntu arakora icyaha muri mwe nimwe mwasambanyije n'umugore none ko murazaga mwega murera kuko ari wega none ga sawa ale umuntu arakora icyaha natera ibuye Revera akavuga ati yeme baho Revera gize uki Pastor ati wagiye naje kamukurikiye abadiyakoni musururu bakina mama musururu abagore bene abangaba batagira igiti kanisa bazakoropa n'abakorari bene abangaba batazabatera baba hagati muri za ritona za tenaye nibo basohotse nyuma sema haleluya Aiko Yesu umwana w'Imana ajya wananditsemo Yesu mwana w'Imana aje wananditsemo zamura ibiganza byawe haleluya sema haleluya haleluya sema haleluya kweli n'ubu niko abantu bameze bazabatenga gusaba abagize inda ariko abasambanye bazabatenga kandi kurya inda si icyaha gusambana nicyo cyaha gusa hatuba dutenga inda kandi uwayitenze ninde niwe wayiteye umuntu utarakora icyaha abanza atera ibuye ngo barabura ababishop baraho bazinga utwara nibo babanjije baravuga ati yemwe ahangaha Revera akavuga ati Bishop Kere yagiye aba evangeliste nkamwe nyuma abaririmbyi kwa musuke bene aba baririmbyi baba star nabo bamyasohoka muri cyo kikundi cya mbere bene batazabatera atazatumirwa bataje kuri afishe bo basohotse nyuma bafite bizaba bike aba bishop nibo bafite byinshi kandi aratangaye ari kintu zimaze nibaza ibintu byaje gukiranura mu makanisa y'ubu ngubu ndaho ni mukumenya turi mu gihugu tugahemba bateye tugahemba n'abacuranze ariko none tukibagirwa ko baza batera hari ababikiriza abatera bagahembwa abikiriza ntibahembwe abacuranga bagahembwa ababyina ntibahembwe bo simpambikuraho ariko mubizigeho neza umuntu ateye agahembwa uwikirije ntahembwe noneho abikiriza akavuga ngo tuzosura kwikiriza kuko uzutera azahembwa twebwe ntiduhembwe ababyina bakigumura akavuga ati tuzoza tubyina abacuranga bahembwa ngo baducurangire twebwe tubyine dutahe tudahembwe azoza acuranga wenyine yibizinire wenyine azoza atera yikirize yibekinge wenyine ako mugwe muhembwe ntagira uvaho sinabikuyeho Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe haleluya ijambo ry'icenda wizera adakwiye kuvuga ry'umunani ijambo ry'umunani wizera adakwiye kuvuga Nugora uvuga amagambo meza ariko atandukanye n'imibereho yawe. Gora uvuga amagambo meza ariko atandukanye n'imibereho yawe. Kuvuga amagambo meza, kumenya kuvugana n'abantu neza ariko imibereho yawe igahakana amagambo uvuga. Kumenya kubwiriza neza ariko ubuzima bwawe bukabaho contradictoire n'izo uvuga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hari abantu bazi kuvuga neza ariko nanone imibereho yabo igahakana amagambo bavuga. Hari ikintu natekereje Pastor Hashemze. Natekereje iyo umuntu azavuga amagambo meza hanyuma imibereho ikaba contradictoire n'ico avuga, uzi ikintu abakoze ni nk'umuntu warayi wiwe uri umushitsi akakubagira inkoko akayiguhera mu isahani icafuye.
numvishe papa miteraga niwe wanyigishije ijambo ry'Imana muza mumubonaga hano timumumenyega mitera twarabanye uvira tukira abana batoya ari umugabo nukuyanganaga atwigisha kuririmba gusenga wotera rero ya mitera yagiye he wovuga ngo urafata mikoro mitera hari urayikura he nugupanga vuga ngo we ni utera none ni wowe uyu munsi ntuvuga wamuceceka yagize neza kubigisha mvuga ngo amen Imana imuhe umugisha mitera kabisa ndingo mukomera amashyi cyane akuri cyane kabisa none gadusigaye tuvuga ijambo ry'Imana mitera hari akavuga ati abahungu banje hano bameze neza cyane kabisa kandi ntacize umubyeyi umunezero w'umubyeyi wa mbere nukubona umwana wiwe yarakuze ukubona umwana we yakuze agashaka ukabona buzukuru ukabona n'umugabo wawe ucimanza nkaho wowe kagiye warushye wananiwe ukamutuma yakabikora neza umwana utarakuze azabiga igisebe ku bavyeyi ariko umwana wakuze ni fieri isazama kubita igitoka akacegeranya neza ikota karipasa akavuga ati sawa mfite umuhungu wanje kumitera hariya karama avuga ati sawa umuhungu wanje hano sawa ikota araryegeranyije neza mvuga ngo amen Bwana sifiwe sana Hallelujah. mitera yubahwe cyane hari umuntu uvuze hano ngo ahantu mitera none harara Chwanga gasimba papa chwanga gasimba mvuge utuntu tubiri hanyuma dusoza Niba bafite mu mitima yabo inzira nziza zigana Isiyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Mbaka bahadura amaso imvura nyinshi y'umuhindo ayikakambika umugisha bene abo bagwiza imbaraga buri wese ijambo rya munani rya cyenda nugukunda kubeshya no kubikora gukunda kubeshya no kubikora ururimi rukunda kubeshya ndetse no kubikora cyane Imana iragwanga cyane uwizera ntakwiye kubeshya no gukunda kubikora amen ijambo rya nyuma guhora ushaka kuvuga intege nke z'abandi wirengagije imbaraga zawe guhora ushaka kuvuga intege nke z'abandi wirengagije ko nabo bagiraho bashoboye guhora uvuga intege nke z'abandi wirengagije ko nabo bagiraho bashoboye amen Bwana Yesu asifiwe Hallelujah. zamurira Imana amaboko sema haleluya ntugahore ushaka kuvuga intege nke z'abandi kuko abo bagiraho bashoboye
tukaza wirengagiza aho bashoboye ngo wari ushaka kuvuga gusa aho badashoboye kandi aho bashoboye naho urahazi ariko ntiwohavuga umunezero wawe ni ukuvuga ibyo bananiwe gusa ariko ibyo bashoboye tibizo guca mu kanwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Guhora ushaka kuvuga gusa amabi y'abandi kandi nabo bagira n'ameza, ariko recherche yawe kuri Google ni ugenda uperereza Google yawe no kwinjira muri site yawe wabaye FM uri BBC uzugenda utara amakuru uri RFI ngo seme ngo ntingomenya aho ntagaho yaraye uko nabonye ngo yinjira mu kanaka ngo cyagiye yaragiye kugira ute ngo karashaka ahantu bakavuga ngo yari yaje kubafasha ngo gusa nta kindi kuko hari umuntu wambwiye ko ngo habe nizo faranga yazanye ngo yari ngo ntiyaravuye Bujumbura ntibari bamuhaye 100 ngo agashitsi bice mama iyo sondage uzugenda ukora uri muri enquête uri kurandika teze kuragenda ukora enquête kuri tele makijambo ry'Imana la 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 tudusirimbeho buke bacu haguruke abayumbe muze